Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nshuti bakunzi bacu mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko kandi aho muri hose muryohewe n'ibihe. Ikaze nanone kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Congo, amakuru agezweho mu karere, muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Turibanda cyane ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Congo, igikuba cyacitse bavandimwe, ndagira ngo munyemerere tubane kuva ku munota wa kujya kwa nyuma mwumve uko situation imeze maginga ya. Turibanda cyane ku makuru ateye ubwoba cyane ari guturuka mu bice bitoya cyane n'abanyamurenge. Ni muri Kivu y'Amajyepfo hadutse icyitwa ibitero bikomeye ahangaha muri axe za Minembwe. FARDC yongeye kurasarwa cyangwa se kurasa bikomeye muri ibice, ari nako iboneraho kuraza Rwantambi, abatuye Gakenge ndetse na Karingi. Turashe tubikomozeho tubive mu ziri muzingo. Ndawubwire ko kandi amakuru aturuka mu bice bya Bukavu hari hamaze iminsi havugwa ko M23 yabiri kwiyambabanyiriza gusohoka muri uriya mujyi wa Bukavu. Hasohotse evasion cyangwa se indi version nshya. Reka nzibabwire byinshi kuri aya makuru gatanu kuri gatanu. Yarakaye hadutse imirwano ikaze nyuma y'igitero ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo M23. Hongeye kubaho gukoza hagati mu ntozi, abo ku ruhande rwa coalition bongeye kwikururira ishyano rya Gashyantare muri Werurwe. Turashe tubikomozeho, turakomoza ku mugambi mubisha wa FDLR. Iyo ihora yiyubaka uko bwije nuko bukeye, ishaka cyangwa se igamije, ifite umugambi iri kushyira ku cyazo. Ni umugambi wo gutera u Rwanda. Turashe turebera hamwe uburyo umutekano w'abanyarwanda mu by'ukuri ushobora guhungabanywa na FDLR hatageze igikorwa, ariko kandi n'uburyo u Rwanda mu by'ukuri ruhoze rudahwema gukaza ingamba z'ubwirinzi rwose. Akaba ari nayo mpamvu umunyarwanda wese aho ari hose mufitiye inkuru nziza ahangaha. Hanyuma ariko ndabwira ko kuri ubu Kisekedi mu rwego rwo gutuma igihugu kiva mu bukene kizahuka n'icyitwa ingendo zo mu kirere ngo zigomba kwinjiriza igihugu. Uyu mukuru w'igihugu rero ngo ari mu ihurizo ryo kubyutsa Congo Airways. Ndaje mubwire ngo ingamba ashobora kuza gufata zishobora gutuma rwose ikibazo cy'izi ndege za Congo Airways gikemuka. Hanyuma ariko kandi tukivuga ku by'indege, ndabwira ku bya Rwanda ya iyi ndege societe itwara abaturage cyangwa se itwara abantu abagenzi murambabarira. Iyi ntirasubukura ingendo zo mu Burasirazuba bwo hagati nyuma y'intambara ikomeje guca ibintu hagati ya Iran na Amerika ifatanyije na Israel. Turaje tubigarukeho. Hanyuma ndabwira ku nkuru mbi cyane, abanyekongo ndetse n'abarundi 18 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato baguye he. Ibi byose turabigarukaho. Hanyuma turanyarukira muri Sudani, byibuze abantu 64 baguye mu gitero cyagabwe ku bitaro muri Tanzania. Umupolisi yafunzwe azira kwica umujura wa telefone. Turabikomozaho muri mu by'ukuri rero. Muri Somalia haravugwa leta yiyomoye kuri iki gihugu. Ndaje mbabwira gatanu ku kandi. Hanyuma abayobozi bakuru ba Iran bamaze kwicwa kuva tariki 28 Gashyantare kuva intambara ya Iran na Amerika yatangira. Mfite urutonde rwabo ndaje mbabwireho mu by'ukuri tubive muzi, ariko kandi turibanda cyane kubiri kuvugwa mu makuru izindi updates mu by'ukuri tutaza kuba dutindaho, ariko kandi na makuru anihutirwa tugomba kuba tubabwiraho. Impamvu tutatindaho nuko tutarayakorera ubugororangingo. Ubwo ariko ku kijyanye n'iby'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo nituze gukomoza ku bya FDLR, ndaboneraho kubabwira ko kuri ubu uwitwa President Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakaye cyane, ndetse ngo ikaramu ye ishobora kuza gushishimura ikijyanye n'inyandiko zandika ibihano cyangwa se bisobanura ibihano bigomba guhabwa abatazubahiriza amasezerano na Washington. Murabizi ko ejo bundi twabwiye ko hari intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zogiye guhurira hariya muri kiriya gihugu cya Amerika baganira aho mu gikurikirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe cyangwa se yashimangiwe tariki 4 Ukuboza rigeze, kubera ko Congo hari ibyo yasabwaga itakoze, u Rwanda hari ibyo rwasabwaga ngo rutakoze, ibyaruviremo no gufatirwa ibihano. Akakanya rero na Kinshasa ibihano birayitegereje nibigenda gutya. Turaje tubivimuzi. Hanyuma ariko ndaza kubabwira mu by'ukuri ikijyanye n'amakuru aturuka muri Uvira. Ahangaha Uvira hari amakuru ngiye kubadondosha. Yes, hanyuma ikindi ndagaruka muri Yarakaye ndatambagirayo nyarukire muri Masisi mbabwire ibiri kuvugwayo. Gatanu kuri gatanu ababana natwe hano kuri News Lab TV ndetse no kuri FK TV News. Reka nizere ko tugiye gusangira impamba y'amakuru, nizere ko kandi mu by'ukuri subscribe mwamaze kwikandaho kabisa. Umuntu utakaze subscribe yahombye, kuko uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro azajya homba mwe azajya abona ayo yabaye suggested, ariko utakaze
subscribe birumvikana ko ni igihombo cyane. Hanyuma ariko iyo wabikoze wibera umunyamahirwe cyane mu kubona amakuru abagezweho kandi mu bambere. Ukanda like tukabona ko bikunda, gutanga igitekerezo byo nta bindi byinshi nkeneye keretse ufite icyo watangaza cyangwa se watwunganiraho ku makuru twakugejejeho, cyangwa se mu by'ukuri gutanga igitekerezo uko byumva niki twakosora niki twashyiramo imbaraga. Hanyuma ariko ugushyira hagati muri comment ukandika izina ryawe aho uherereye naho ukashyiraho kugira ngo tujye tugusuhuza amakuru yacu aba ari buze kuba atambuka amasaha ari imbere. Ibyo nabyo ni by'agaciro, hanyuma ugasangiza n'abandi aya makuru. Ibi byose ariko nshuti bavandimwe ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Nimunyemerere mbere muri access za Uvira nkudondoshe amakuru ntararambura, ariko yo mu by'ukuri n'amakuru akomeye cyane nagezweho. Aravuga ko kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo M23 iri kugenzura ikirere cya Uvira ndetse n'abayobozi ngo abayobozi kuva saa 8 z'igicuku ku munsi w'ejo bavaga muri uyu mujyi berekeza i Bujumbura. Abo ku ruhande rwa coalition murabyibuka umujyi wa Bukavu ufatwa, niba mubyibuka neza twagiye twumva ngo Jean-Jacques Perusi wari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa coalition rwa guverinoma Kinshasa ngo yahunze yagiye Uvira. Murabyibuka cyane, ahungana n'abitwa ba Gasita Olivier, ahungana na ba General Masunzu Pacifique, ahungana n'abandi bayobozi batandukanye mu gisirikare cya Congo. Baragenda bagera hariya kuri Maire de la Ville, abariho bashyira ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ngira ngo murabizi ko n'amaginga ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa AFC M23 ari witwa Busubwangwi Patrick. Uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko M23 iwufashe mu mpera z'ukuboza ikawurekura muri Mutarama ikawusiga mu biganza by'umuryango w'abibumbye, ariko ntiwohereza ingabo ahubwo coalition ikahisubirira, ubwo FARDC, FDNB, Wazalendo na FDLR bagasubira muri uyu mujyi. Biravuga ko nibo bari kugenzura, ariko kubera ko M23 yatangiye mu by'ukuri kwirwanaho, yatangiye no kwivuna umwanzi, abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ubwo ndavuga abayobozi batangiye gufonyamo bahunga. Abayobozi bamwe na bamwe batatangajwe amazina cyangwa se batari clarified ahangaha bahungiye Bujumbura. Murabizi ko ariho bahungira iyo babonye basumbirijwe. Guhunga rero ko abayobozi muri Uvira bisobanuye iki? Ibi ariko bije nyuma y'iraswa ry'ibice M23 irimo mu bice bya Sange ahitwa Kabunambo. Murabizi ko coalition imaze iminsi hagaba ibitero, M23 ikaba yaratangiye kubyivuna ndetse ikaba yaratangiye gupanga imishinga yo kwisubiza umujyi wa Uvira. Coalition rero kuko ibizi neza ko kuburizamo umugambi wa M23 bitoroshye ahangaha muri Uvira, abayobozi kugira ngo baticwa cyangwa se batahasiga ubuzima, bamwe batangiye kugenda bambuka. Nk'uwitwa Jean-Jacques Perusi nawe biravuga ko yamaze kugera hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ngari muri imwe muri hoteli ikomeye cyane hari i Bujumbura, tutamenye ngo ni iyi, ariko ubwo ni tukomeza gucukumbura turaza kubabwira aya makuru mu buryo bunoze. Bikavugwa neza ko n'abandi bayobozi aba directeur de cabinet hariya muri guverinoma ya Kinshasa, ariko by'umwihariko muri ku biro bya guverineri hariya muri Kivu y'Amajyepfo, biravuga ko nabo ngo bagiye bimukanye na n'uyu nguyu Jean-Jacques Perusi. Andi makuru akavuga ko ngo M23 hari uburyo amaze kugota ibirindiro bya coalition, harimo n'abacancuro batagira ingano n'ababirigi bamaze iminsi bahisutse bari muri komine Kavimvira. Agace ntago ndi bukabwire kubera ko Umutarama yambwiye tuvuga uziganya yaboneka. Umutwe wa M23 watangiye kugotera mu bice byegera Bujumbura kugira ngo noneho no guhunga bizagorane. Uretse ko wenda M23 amayeri ikoresha isiga ikitwa corridor of exit cyangwa se aho gusohokera, naho ubundi coalition yakaba ishirira muri Uvira. Impamvu wenda babagoteye muri ibi bice by'imipaka, murabizi ko amaze iminsi hanashinjwa abaspayi ba M23 ngo amaze iminsi ngo banekaneka biriya bice, ariko bagakora utundi dutendo ngo hakaza abanyadushoka amasaha y'ijoro bakajya mu nkengero za komine Gatumba hariya bakajonjora abarundi. Na makuru avuga neza ko abarundi batagira ingano bari kwicirwa hariya muri access za Kavimvira ndetse ngo bari ku mapatrouille. Ubwo rero bikavugwa ko abayobozi bo kuranda rwa guverinoma batangiye kugenda bimuka amasaha y'ijoro kuva ejo muri saa 8 rwose, amasaha yo kwa gatandatu saa 8 z'ijoro zo kwa gatandatu zishyira ku cyumweru bari watangiye guhunga berekeza Bujumbura. Ikindi ngo ingabo z'u Burundi na FARDC kuva kwa gatanu w'iki cyumweru dusoje bari gushwana nabo bari gusubiranamo. FDNB cyangwa se Force de Défense Nationale du Burundi, iyi FDNB ngifite ibirego byinshi iri kugereka kuri FARDC
kuri force armée de la République démocratique du Congo. Ibirego nta bindi ngo nukubagambanira kuri M23 ngo bigatuma batakaza abasore benshi. Ubwo abarundi batagira ingano abo kwase abarundi bari gusiga ubuzima muri rugamba byakuruye umwiryaniro hagati y'izo mpande zombi zishinjwa gufatanyiriza hamwe ngo zirwanye intare za Sarambwe n'ari ya Madubu yo muri MRDP twirwaneho. Bikavugwa neza ko M23 yamaze gutera icyugaza hariya ku mujyi wa Uvira. Aka kanya igisigaye ni ifirimbi ya nyuma ya General Sultani Makenga, komanda mukuru wa M23. Abatwaye isibe rero bagahita batangira akazi bakadivansinga kuri Uvira bakaba banayifata, kandi kubakoma mu nkokora birasa nkaho bitashoboka hangaha kubera ko mu bigaragara izi ntare za Sarambwe hari uburyo zamaze kwipanga urugamba cyangwa se gupanga urugamba mu buryo bunoze. Muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo navayo nababwiye ku makuru y'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage b'Abanyamulenge. Nyaboneka basenga basengera mu Minembwe, mu bice bya Kalingi, mu bice bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Gakenge. Usenga wese ajye ku mavi asengere abari ahangaha, ndetse n'uwavuyeyo nababazwe n'abagenzi basigayeyo kubera ko ahangaha urugamba ntabwo ari urugamba ahubwo ari gukorerwa ubwicanyi. Nicyo navuga ukibaza ese ya miryango mpuzamahanga yamagana ibitero byagabwe Goma bigahitana Karine Bwise, kuki bidakomoza kuri ubu bwicanyi bwo gukorerwa mu Minembwe na Mikenke hariya mu bice bitandukanye. FARDC ku munsi w'ejo byavuzwe ko yaraje Rwantambi abatuye Gakenge. N'ubu ngubu kuri bo amarira n'amariba ntibarya ntibamira, imitima irahagaze. Mu ijoro ryo ku gatandatu rishyira ku cyumweru, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hariya mu burasirazuba bwa Congo, mu by'ukuri biravugwa ko ngo zakajije umurego mu bitero by'indege zitagira abaderevu z'ubwiyahuzi. Ibi bitero byibasiye cyane uturere dutuwe cyane harimo umudugudu wa Gakenge na Kalingi dutuwe cyane n'abaturage b'Abanyamulenge ndetse na centre ya Minembwe, nkuko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 mu bya politiki ariwe Lawrence Kanyuka. Mu bya gisirikare murabizi ko Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe na drone y'igisirikare cya Congo hariya muri Masisi mu bice bya Rubaya. Aka kanya ntabwo arasimbuzwa, ariko uwitwa mu by'ukuri Lawrence Kanyuka ndetse na mugenzi we Dr Oscar Barinda bari kugenda batwapudetinga, tunabashimira. Ubwo rero mu itangazo reka nsome ibikubiye mu itangazo. Iri tangazo Lawrence Kanyuka yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo ragira riti: ibitero bitarabanura byateje urupfu, bitera guhunga ku bwinshi kw'abaturage ndetse binangiza imitungo myinshi. Ni itangazo ryongeyeho ko bigaragaza ukwiyongera kw'ibikorwa bigamije kurimbura abaturage baho. FC23 ngo irahamagarira abanyekongo kuba abahamya b'ibyo bitero byateguwe, bikorwa nkana kandi byeruye byibasira abaturage b'abasivile, bikorwa ku mugaragaro isi yose irebera yicecekeye. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ndashaka ko buri nkuru nzajya mvuga ubishoboye ayitangaho igitekerezo. Twagiye reka tugaruke muri teritwari ya Yarakaye. Naho Yarakaye umudugudu witwa ngo ni Kanune. Uyu mudugudu mwabarumwe ni umudugudu udasanzwe uvugwa cyane kuri map ntabwo ubugaragara, ariko ni umudugudu w'ingenzi muri teritwari ya Yarakaye ahanimo no Kivu. Ahangaha uyu mudugudu ku munsi w'ejo habereye imirwano ikaze. Kuri iki cyumweru umunsi w'Imana waranzwe n'imirwano ikaze hano Kanune hagati ya M23 ndetse na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Amakuru twahawe njye ubwanjye niyakiriye cyangwa se nahawe n'imboni yanjye avuga ko avugwa nava muri ako gace ka Kanune. Ubwo ntago nzi niba ari localité niba ari groupement Kanune abahazi mu mbwire. Aha umutalamu wayampaye yahise asa nk'uburi burengero. Turasaba Imana kugira ngo inamurinde abari amahoro. Gusa ha Kanune imirwano yatangiye mu rukera rwo ku munsi w'ejo hagana masaha 11 z'igitondo, ubwo Wazalendo ngo yagabaga ibitero kwirindiro by'inyeshyamba biri muri ako gace. Kuva icyo gihe mwabantu mwe ngo urusaku rw'imbunda abariyo bararwumvise, ngo humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri ako karere, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi barahunga. Abaturage ngo bafatiwe hagati bagumye mu ngo zabo bifungiranye. Noneho ni muri groupement ya Ikobo
yego iyi groupe ariko murabizi ko imaze hafi umwaka igenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23 ariko wazirendo zigerageza kenshi kwatera icyugaza na n'ubu byaragoranye cyane kugira gace zigarurira nyuma yo kwirukana inyeshyamba za wazirendo rero zagenzuraga hanga ikobo M23 biravugwa ko rwose na n'ubu ari icyagenzura ariko ko wazirendo zishaka kuhigarurira zikubita gatoki ku kandi mu byumweru bishize havuzwe ibikorwa byo kugera cyangwa se byo kongera ingufu ikitwa deployment ku nyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 mu duce duturanye cyane na ikobo cyane muri groupe ya Kisimba uko kwimuka rero kw'ingabo bikekwa ko mu by'ukuri kwagabanije ingufu mu birindiro bimwe by'inyeshyamba cyane mu bice cyangwa se mu gice cyagenzuraga mu bice bya Buleusa umurwa mukuru wa groupe ya ikobo ari nayo mpamvu bivugwa ko wazarendo bagerageje gufatirana ngo bongere kwigarurira aka gace k'ingenzi cyane muri territoire ya Yarakaye. Aha Yarakaye nicyo twavuga, reka tugaruke nanone gato muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Bukavu. Aha ngahi Bukavu nta nubwo nindayo cyane agira ngo mbakurireho iki kinyoma cyakomeje kugenda gihwihwiswa na guverinoma Kinshasa dore ko mwanyandikiye muti nyaboneka bwana Fagika yino maratubwire niba M23 uko yerekuye uvira ariko ibigenje na Bukavu. Aha Bukavu byari byamaze guhwihwiswa ko M23 iri gupanga kuharekura. Musubiza mwerwe mwisaho ababyifuza ntabwo babibonye kuko M23 nayo ubwayo yamaze kuba ibihakanira kure. Ejo bundi byavuzwe ko M23 ishaka gusohoka mu mujyi wa Bukavu ngo mukubaha abahuza ariko reka mbwire ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo nawo ubwawo wamaze kubeshyuza aya makuru ndetse n'ibintu bavuze ejo ni tariki 21 ubwo ingabo zawo ziri mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu bidashoboka cyangwa se bitari hafi dore ko abaturage ba Bukavu bari barabujijwe amajya n'amaza umutekano n'ituze batangiye cyangwa se bamaze kumva kunyunguta ku cyanga cy'amahoro akakanye rero kubatererana ntabwo byoroshye ahubwo niyo mpamvu gufata imijyi nka Uvira nabyo bigiye kuba bikorwa mu gihe cyavuba. Ni nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga mwari mwayibonye namwe niyo mpamvu ahamba ngira ngo masubize nahoze mara rwose umukunzi wacu atwandikira ati bwana Fagi umbwira ukuntu M23 yanzuye kurekura Bukavu. Ndagira mbwira ko nyuma yuko rero byari byahwishwe ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa basohoye itangazo none baryitirira M23 nuko ngo baragenda bararihimba bashyiraho ibirango bya M23 kariyo yashyize hanze iryo tangazo ko riri officiel. Noneho bavuga ko M23 ngo biciye mu muyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo ushinzwe ibikorwa bya politiki demokarasi n'imiyoborere ngo Bertrand Bisimwa ngo niwe wari wemeje ko irihuriro ngo ryafashe icyemezo cyo kuva muri Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Ese wakubaza aho amahoro ari cyangwa se ataraboneka i Bukavu niho wazana? Aha ngaho waba uri kure uvuze ngo amahoro Bukavu ntayo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo rero Lawrence Kanyuka ejo yanyujije ku rubuga rwa X yazari Twitter amagambo cyangwa se itangazo risa n'iryamaganira kuri ibyadi byatangajwe n'aba babeshyi agaragaza ko rwose riri tangazo ari ikinyoma kandi ko ryahimbwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kwibagiza abantu igitero ingabo zago zagabye Goma tariki 11 Werurwe. Aha ngaha ndagira ngo bahunzi yobera babwire ko impamvu yatumye abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bagenda bagahimba riri tangazo bagashyiraho ibirango bya M23 n'ibindi bakabeshya kari rya Bertrand Bisimwa perezida wungirije wa M23 rwose ntabwo ari byo ahubwo bagira ngo bibagize abantu iby'iki gitero cyagabwe Igoma cyahitanye Karine Bwise umuyobozi wa UNICEF. Igitero igihugu cy'Ubufaransa gitangiye no gukoraho iperereza ngo kimenye ibyinshi nyuma y'iki gitero. Kanyuka yari nashimangiye ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero cyicwemo umufaransa kazi Karine Bwise wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF kibagirana. AFC M23 rero yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare umwaka ushize murabyibuka cyane. Aha ngaha rero kuba yawurekura ibyo rwose sinzi satani yaba yabateye nanjye naribonye amabere yikora ntonse ndavuga nti ibi noneho byaba ari ibiki ko byaba bisubiye ibubisi. M23 yabiri kugambanira abaturage bene aka kageni mu buhe buryo? Ibyo byose rero mu by'ukuri ndabona ko M23 yamaze kuba ibiterera ishoti ivuga iti ibi ntago ari ukuri ahubwo kuri guhari nuko abaturage batekanye kandi barinde umutekano ni ingabo ziharanira impinduramatwara hariya mu mujyi wa Bukavu. Ubwo reka tuve i Bukavu naho tugaruka ku yandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aha ngaha reka mite nkubitambangura mbabwire amakuru aturuka muri Turi. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC ahangaha muri Turi ngo zikomeje ibikorwa byo guhiga bukware imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iyi ntara
aho kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe ngo habonetse ububiko bushya nawuzemo na video rwose icaracara ububiko bushya bw'intwaro mu midugudu ndetse mu mudugudu witwa ngo ni Jingo. Uyu ni umudugudu uherereye muri sheferi ya Mambisa mu karere ka Jugu. Byongeye kandi umuvugizi w'ingabo muri Turi yasabye abarwanyi bo mu mutwe witwa ngo ni CLP gushyira intwaro hasi, kwishyikiriza ubuyobozi ngo niba ushaka amahoro ni ushyira intwaro hasi ushyikirize ubuyobozi bwa FARDC niba ushaka amahoro. Uyu mutwe ni umutwe washinzwe n'utwa Thomas Lubanga umaze iminsi yasurana na FARDC hariya mu buryo budasanzwe. Akanya rero FARDC irigamba ko yamaze mu by'ukuri kuba ibakubita hababaza ndetse ko yamaze kuvumbura ububiko bw'intwaro bifashishaga bayirwanya. Yes, aha ni muri Turi na nubwo twatindayo, ahubwo ikindi twavuga reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, iyi ni raporo ishobora kuza gusohoka vuba, ndaza kubabwira uri kuyitegura, ariko ngo izi ngabo zikomeje gukusanya imbaraga no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Iyi mitwe yombi FDLR na Wazalendo iri gukora igikorwa giteye impungenge cyo kwinjiza abarwanyi benshi ngo harimo n'abana bato. Ahangaha na sensuri nyandavuga ni se ejo bundi Amerika yatangaje ko iki giye gukora ari ugukongera gusubukura ubufatanye bwayo na FARDC. Murabizi ko igisirikare cya Amerika cyatangaga imyitozo ku gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2010. Iyi nkunga cyangwa se ubufasha bwabaye nk'ubuhagaze bitewe nuko FARDC yashinjwaga gukoresha abana mu gisirikare, ariko noneho nyuma y'iyo myaka yose ngo barebye basanga ntibigikorwa, hari uburyo amategeko asigaye yubahirizwa. Baravuga bati reka dusubukure ubufasha tubafashe mwongere mwiyubake mugire igisirikare gikomeye tubigizemo uruhare. Ahangaha nkibaza Amerika iraza guhita ikansoringi support yaherezaga cyangwa se yarigiye gusubukura kuri FARDC. Nicyo nibaza kuko ahangaha amakuru agaragaza ko FARDC murabizi ko ariyo ifasha Wazalendo na FDLR. Izi FDLR na Wazalendo aka kanya ziri gushinjwa kwinjiza abana benshi mu gisirikare. Ubwo rero bikavugwa neza ko ari ibintu biteye ubwoba cyane, ndetse bakaba ari abana bato batujuje imyaka, bikaba binyuranyije n'amategeko y'igihugu ndetse n'amahanga arengera abana mu bihe by'intambara. Ko kwifashisha cyane imitwe ya Wazalendo na FDLR ibyongera ku kwinjiza abana mu gisirikare bikahita biba gatogo cyangwa se bikagenda bikazamba cyane, bikagaragaza ingamba z'igihe gito cyangwa se ingamba z'igihe gito zifite ingaruka zikomeye, nubwo bishobora gutanga inyungu za gisirikare byihuse ubwo ni byako kanya, ariko bishobora guteza ibibazo bikomeye mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo Amerika rero nayo sinzi ko yabikomeje gutanga ubufasha ku mutwe ku ngabo zifite icyasha nk'iki ngiki zirengagiza nkana amategeko nazo ubwazo zigomba kuba zubahiriza. Yego, hanyuma ikindi twavuga ubwo tukivuga ku bijyanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahangaha mbafitiye bimwe mu bikwibazwa cyangwa se gisa nk'icyegeranyo. Murabizi ko Kinshasa na Kigali bamaze iminsi basinya amasezerano y'amahoro, ndetse buri ruhande hari ibyo rusabwa gukora, urundi rusabwa gukora ibindi. Birumvikana ko Kinshasa gusenya FDLR nibyo isabwa kandi bikaza ku isonga mbere gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizwe ku mipaka y'u Rwanda. U Rwanda nicyo rusabwa. Amerika yigiza nkana igashinja u Rwanda kurenga ku byo yemeye ndetse ikarufatira ibihano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo mwabanumye ugiye kugenzura aho yasenye FDLR bwakwira bugacyo utarabona n'ikimenyetso simusiga. Ariko ahangaha murabizi ko hari ibiri inyuma y'ibi biganiro hagati ya Kinshasa na Kigali, cyangwa se ibiganiro hari ikiri inyuma y'ibiganiro hagati ya Felix Kisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Paul Kagame. Hari ikiri inyuma y'ibiganiro hagati y'izi ntumwa za Perezida Kagame ndetse n'intumwa za Felix Kisekedi i Washington. Nubwo hagiye hatangazwa imyanzuro, ariko ngo hari ibyirengagijwe cyangwa se hari ibyashyizwe inyuma bitigeze bitangazwa ariko bikomeye. Ahangaha rero turabifite kuko abahagarariye Kinshasa na Kigali bahuriye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho bemeranyije kuri gahunda isobanutse igihe icyo nakwita nka chronogramme yo gukuraho ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Iki kikitwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi kuri bamwe no kurandura umutwe wa FDLR ku rundi ruhande. Ubwo n'ubuyobozi bwa Kinshasa bubisabwa. Noneho ubuyobozi bwa Donald Trump bwatangaje ko ngo bushobora gufata ibihano bishya ku ruhande urwo ari rwo rwose rutazubahiriza ayo masezerano.
ibyo ngibyo biravuga ko ubwo leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano ku ruhande urwo ari rwo rwose. Murabizi ko u Rwanda batangiye kurufatira ibihano abayobozi bane barimo General Mbaraga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, General Vincent Nyakarundi, General Rukika Rusisi n'abandi bayobozi, ariko na RDF nyirizina nk'urwego nyirizina. Ahangaha ukibaze se Kinshasa yahanwe iki, yasabwe iki, yabajijwe iki mu byisabwa, yakoze iki se mu byo yasabwaga? Iki rero kikaba ikibazo, bigatuma benshi bibaza batese leta zunze ubumwe za Amerika ntizaba zifite aho zibogamiye kandi akaba ari uruhande rwigaragaza, ariko ugasanga n'ubundi u Rwanda ntabwo rufite umwanya wo kwirirwa rubigarukaho cyane. Ahangaha uribaza utese Washington bazifate FDL rushyire ku mutima, ubundi tujyane n'iki kibazo n'igisubizo cyacyo. Ukibaza se Washington izafatira ibihano Kinshasa nk'uko yabigenje kuri Kigali? Icyo ngicyo ugahita wibaza, ariko wajya kukisubiza ukabanza ukavuga uziga, cyangwa se ukakisubiza uziga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tariki 22 Werurwe ni itariki nahisemo gutegura iyi nkuru ngo nze kuyibabwiraho. Bibaye byiza kuyibabwiraho muri aya masaha, ariko nanone ikibazo cya FDLR, Force Democratique de Libération du Rwanda, FDLR, gikomeje kuba ku isonga ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse kikaba ku isonga mu masezerano ya Washington yasinywe tariki 27 Kamena umwaka ushize, akanavugururwa anashimangirwa n'abaperezida b'ibihugu byombi, Perezida Kagame na Kisekedi ndetse na Donald Trump tariki 4 Ukuboza 2025 hifashishijwe Amerika. Kinshasa yemeye ahangaha mu by'ukuri kurwanya no guca intege FDLR, mu gihe u Rwanda rwemeye gukuraho ingamba z'ubwirinzi zose rwashyize ku mipaka. Amerika ikaba iri mu bafasha bakuru muri iki gikorwa, yakajije rero igitutu mu byumweru bishize. Ikibazo cya mbere, uribaza utese Kinshasa ishobora gufatwa, cyangwa se ndabivuga gute, ishobora gufatirwa ibihano na Amerika? Yego, bishoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko biteye impungenge. Birashoboka nubwo kuri ubu bigaragara ko ibihano biri ku ruhande rumwe ari rwo rw'u Rwanda. Ku ya 2 Werurwe 2023 nibwo Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, n'abasirikare bakuru bane ibashinja gufatisha ndabivuga gute, gufasha umutwe wa M23 no kurenga ku masezerano ya Washington. Harashyizweho n'ibihano byo kubuzwa visa kuri bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, birumvikana cyane twabigarutseho. Amerika yasabye Kinshasa guhita irwanya FDLR nubwo ibihano byatangiye ku Rwanda gusa. Amerika yavuze ko impande zombi zigomba kubahiriza amasezerano, kandi utazubahiriza ashobora gufatirwa ibihano nk'undi. Ku ya 18 Werurwe uyu mwaka, nyuma y'inama yabereye Washington, hemejwe gushyiraho gahunda isobanutse y'ikorwa chronogramme u Rwanda rukagenda rukuraho ingabo mu duce twagenwe. Noneho Congo yo ikongera imbaraga mu kurwanya FDLR mu gihe cyagenwe no kurinda abasivile no kubaha ubusugire bw'igihugu. Ukibaza se Congo izasenya FDLR? Umugani w'umunyarwanda ati utikura kuyuneye ngo uratabarana, cyangwa se ngo urakora ibi ngibi bisa nk'ibigoye. Ahangaha iyo urebye mu structure y'urugamba FARDC rwana, usanga FDLR ariyo ibiri ku isonga ihanganye na M23, ndetse n'abarwanyi bamwe na bamwe bagiye batoroka cyangwa se banaza mu Rwanda, abahisemo kwikikiriza u Rwanda, bigaragaza cyangwa se bagaragaza ko nabo ubwabo babizi neza ko FARDC nta gabo zirimo, ko FDLR ariyo shyiga ry'inyuma, inkingi ya mwamba muri urugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ubundi ugeze muri presidence usanga FDLR zirinze, wagera ejo bundi ngo bitarafatwa wasangaga aribo barinda ikibuga cy'indege cyane. Ukibaza utese bizagenda bite kugira ngo FARDC isenye FDLR? Ntabwo bishoboka. Ikindi babaye hagati k'inkubirane, kubajonjora ntabwo ari ibintu byapfa kukorohera. Ese kurwanya FDLR birashoboka vuba? Mu magambo birashoboka, ariko mu bikorwa biragoye. Ahangaha reka tubyumvikaneho rero, ahangaha biragoye cyane, biragoye muri ubu buryo, biragoye cyane. Impamvu nk'ubwo ubufatanye bwihishe cyangwa se ubufasha bwihishe
ikizwi nka collusion. Bamwe mu barwanyi ba FDLR bakorana n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Noneho wibaze ko ikindi kigaragara hangaha ntago washobora kubamenya neza. Sinzi niba wabasha kumenya ngo izi ni FDLR izi ni FARDC ko bambara impuzankano zimwe, ntago wabatandukanya. FDLR ikorera amashyamba ivanze n'abaturage, bigatuma kuyitandukanya bigorana. Ahangaha birumvikana cyane. Imiterere y'intambara rero, hari aho FDLR iri mu duce tugenzurwa na M23. Iyi nayo ni imbogamizi ikomeye. Ibi byatuma igikorwa cya gisirikare kigorana. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byabaye mbere nko mu myaka ya 2015 ndetse na 2025 byagaragaje ko intambara yonyine idahagije. Ahangaha hakenewe n'izindi ngamba, ariko se ukibaza ko zifatwa zishyirwa mu bikorwa. Gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR, ikizwi nka DDR, kubasubiza mu Rwanda ku bushake ndetse n'ibiganiro bya politiki bikabaho. Ibi byavuzweho, ariko se mumbwire bigezehe? Ibyavuye mu masezerano ya Washington tariki 18 Werurwe, impande zombi zemeye gahunda ifatika y'igihe u Rwanda ngo ruzagenda rukuraho cyangwa se rukura ingabo ngo Congo igomba kongera imbaraga mu kurwanya FDLR. Ubwo gukura ingabo ndabivuga gute? Reka bisobanure muri ubu buryo. U Rwanda ruzagenda rukuraho ingabo. Ubwo gukuraho ingabo nyine ni murabizi ko Congo ivuga ko u Rwanda rufite ingabo mu burasirazuba bwa Congo, mu Rwanda rugomba gukuraho ingabo. Ubwo iyo Congo igashaka ko ngo byitwa cyangwa se byerurwa, bikaba ariko byitwa kubera ko hakoreshwa ubundi gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka. Ubwo rero u Rwanda ngo rugomba gukuraho ingabo, Congo igomba kongera imbaraga mu kurwanya FDLR mu gihe cyagenwe no kurinda abasivile, ngo nibyo bizitabwaho mbere na mbere. Ayo masezerano rero akomereza kuri Rwanda n'andi yabanje. Icyakane wenda FDLR iracyari hariya, irahari kandi iracyahanakomeye, banayishakira ibirungo bitandukanye. Ejo bundi twabwiye ko aba Jean-Luc Habyarimana n'umuhungu wa Perezida Habyarimana abaza iminsi aganira na Kisekedi yerekeza Kinshasa bari uburyo bayikarangira FDLR bakayishakira ibindi birungo, ariko hakavugwa n'abandi bafatanya ibikorwa bakayumba Nyamwasa n'abandi batandukanye bashaka gutera u Rwanda no kurungabanyiriza umutekano. Ahangaha urumva ko bikigoranye cyane bya FDLR. Ubwo FDLR ikomeje gutangaza ko ititeguye gushyira intwaro hasi. Ibi biragaragaza ko nyine kuyirwanya bizasaba kuyirasa. Hanyuma ku 12 ku itariki ya 12 ukwakira umwaka ushize yanze kwishyikiriza FARDC isaba ibiganiro bya politiki mu Rwanda. FARDC yaragize itya irabeshya iravuga iti ariko twebwe icyo twakoze twamenyesheje uyu mutwe ko ugomba gushyikiriza ibikoresho ingabo za MONUSCO cyangwa se FARDC kugira ngo bafashe kugera mu Rwanda. Ariko aba FDLR bati twebwe ntago tubyemera, icyo dushaka nuko twebwe muduha agaciro, turashaka ibiganiro na Kigali. Murabyuka iryo tangazo ryari koroje muraryibuka cyane. Tariki 17 Ukoza umwaka ushize yavuze ko ngo ishobora guteza umutekano muke mu by'ukuri kurushaho, inashinja u Rwanda ibikorwa byo kwiyitirira ibitero. Ibi bigaragaza ko FDLR ikiri umutwe ufite imbaraga. Hanyuma ndagira ngo mu byumve neza ko ari ibintu biremereye cyane muri rusange. Ahangaha Kinshasa iri mu kibazo gikomeye, niramuka idashoboye kurwanya FDLR birumvikana cyane ko ifite umutego uyitegereje ngo uyishibukane. Ishobora gufatirwa ibihano na Amerika niramuka ikoresheje imbaraga nyinshi za gisirikare, bishobora guteza impunzi nyinshi no kongera imirwano. Ikibazo gigahita gikomera cyane. Rero aha nta mahoro arambye yaboneka hatabayeho kurandura FDLR neza. Icyo ni cyumvikana, ntabwo byakunda Rwanda rudakoye ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Birumvikana buri kimwe cyose ahangaha gikeneye gukorwa, ariko ibikorwa byose bigakorwa uko bikurikirana muri rusange. Ni ibintu byumvikana cyane rero. Nizere ko uko bwije nuko bukeye tuzagera tuganira byinshi mu buryo bw'ubusesenguzi tukarebera hamwe n'iki kijya mbere n'iki gisabwa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza hagati y'izi mpande zombi. Hanyuma reka twinjire no mu yandi makuru. Kisekedi ari mu ihurizo nk'uko amakuru bigaragaza,
ari mu ihurizo rikomeye cyane Felix Antoine Kisekedi uyu ngahanganye n'ikibazo cy'uburyo azabyutsa ibikorwa bya societe y'iki gihugu ikora ingendo zo mu kirere ya Congo Airways nyuma y'ibibazo uruhuri ikomeje guhura nabyo. Congo Airways ni societe yashinzwe mu 2015 itangirana indege enye ariko kuri ubu nta nimwe isigaye uretse izo ikodesha. Amakuru dukesha RFI aravuga ko ubu ibikorwa bya Congo Airways cyangwa se Air Congo byahagaze ndetse indege zose yari ifite nta nimwe ikora kubera ibibazo zagize byaturutse ku kutitabwaho neza. Uretse indege Air Congo yari ifite nizo ikodesha ntabwo ziri mu kazi kuko zimwe abapilote bazo ntibafite ubushobozi bwo kuzitwara mu gihe izindi zitarabona ibyuma bisimbura bishaje. Birakomeye cyane byo kwa Kisekedi Ingamba 2. Air Congo kandi yugarijwe n'ibibazo by'amadeni, kwishyura imishahara ndetse n'ibirarane by'imisoro. Amakuru yizewe arashimangira ko Perezida Kisekedi mu mpera z'iki cyumweru yavuze ko kuba Air Congo idakora biteza igihombo gikomeye ku gihugu kagomba kukivugutira umuti. Yasabye ko ngo hashyirwaho gahunda ihamye ijyanye no kubyutsa ibikorwa by'iyi societe. Kisekedi yavuze ko guverinoma ikwiriye kwiga ihereye mu mizi iki kibazo ndetse igashyiraho uburyo bunoze bw'imicungire y'imari y'iyi societe. Ibi bibaye nyuma y'uko mu mwaka wa 2022 inama ya Minisitiri ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yemeje ishyirwaho rya societe nshya y'indege ya Air Congo isimbura Congo Airways. Guverinoma ya Congo kandi yari yavuze ko iyo societe izashingwa ku bufatanye na Ethiopia Airline isanzwe ikora ingendo z'indege ariko kandi imigabane myinshi ikazaba ari ya Congo cyangwa se ya guverinoma ya Congo. Ibibazo byatangiye ubwo amasezerano yarari hagati ya Kenya Airways na Congo Airways arangiriye ntavugururwe. Hanyuma tukivuga ku by'indege reka ndebe ku by'indege y'u Rwanda nabyo mbibabwireho tujyanirane iby'aya makuru. Indege y'u Rwanda n'aka kanya murabizi ko nta ndege y'u Rwanda igikorera ingendo hariya mu burasirazuba bwo hagati. Sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatangaje ko itarasubukura ingendo zayo zijya n'iziva mu burasirazuba bwo hagati yahagaritse kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri aka karere. Na makuru Rwanda yatangaje ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe ubwo yasubizaga umwe mu barukoresha waruyibajije niba yarasubukuye ingendo Kigali Dubai Kigali Doha. Yarabajije niba barasubukuye ingendo Kigali Doha akurirwa inzira ku murima. Ati nashaka kubaza ku rugendo rw'indege ruva Doha rujya Kigali. Inshuti yanjye yari kuzakora ku itariki 25 Werurwe. Mwakwemeza niba urwo rugendo ruzashoboka kuri iyo tariki kuko afite impamvu yihutirwa akenewemo i Kigali ku itariki 26 Werurwe. Iyi sosiyete rero mu gusubiza yagaragaje ko kugeza ingendo zijya cyangwa n'iziva mu burasirazuba bwo hagati zitarasubukurwa kuko ibibazo by'umutekano muke byatumye zisubikwa bigihari. Iti turakwihanganisha bitewe no kumva imimerere inshuti yawe irimo. Ntabwo turasubukura ingendo zijya n'iziva mu burasirazuba bwo hagati harimo ni Doha. Turi gukurikiranira hafi ibiri kubera hariya kandi tuzabamenyesha uko bimeze vuba mu gihe andi makuru azababonetse. Ahangaha rero ni byumvikana cyane ko kugenda muri Rwanda ujya mu burasirazuba bwo hagati biragoye cyane kubera ko intambara iracyakomeje. Turaje tunarebera hamwe muri aka kanya kari imbere muri iki kiganiro uko ibintu byifashe n'abayobozi bamaze gupfa muri intambara mu buryo budasanzwe. Hanyuma muri Sudani byibuze abantu 64 baguye mu gitero cyagabwe ku bitaro nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Yavuze ko byibuze abantu 64 baguye mu gitero cyagabwe mu bitaro byo muri Darfur y'uburasirazuba ni muri Sudani. Uyu muyobozi wa OMS yitwa Tedros
Adhanome Gebelius yavuze ko abapfuye bazize igitero cyo kwa gatanu barimo abana 13 abakozi mu by'ubuvuzi n'abarwayi benshi. Uyu muyobozi wa OMS arasaba intambara ya Sudani ko irangira vuba. Mutunganyije kuri X, Tedros avuga ko rwose igitero cyagabwa ku bitaro bya Al-Deane cyatumye bihagarika gukora. Avuga ko abantu 89 nabo bakomerekeye muri icyo gitero. Umuryango w'abavoka uvuga ko cyagabwe n'indege zitagera abadereva z'igisirikare cya Sudani. Hanyuma muri Tanzania umupolisi yitwa Rogers Muri wari umupolisi wa Tanzania. Uyu akorera mu gace ka Iringa. Uyu yakatiwe gufungwa imyaka 2 nyuma yo guhamywa n'icyaha cyo gukubita no kwica uwakekwagaho kwiba telefone. Amakuru dukesha The Citizen avuga ko icyaha cyo kwica Rogers Muri yahamijwe yagize mu kuboza umwaka wa 2024 nyuma yo gukubita no kwica umusore witwaga Nashori Kiyewo ku itariki 14 ukuboza umwaka wa 2024 nibwo uyu mugabo wakoreraga kuri station ya police ya Ipologo yakiriye amakuru ko Kiyewo yibye telefone nyuma yo gutangwa muri yombi Rogers na Mari ngo yakubise uyu musore bikabije ndetse biviramo ibikomere. Nyuma Kiyewo yasanzwe yataye ubwenge ndetse aza gupfa ubwo yari yagejejwe ku bitaro bya Iringa. Hanyuma tuve muri Afurika ariko mbanje kubabwira ko kuri ubu leta ya South West muri Somalia yatangaje ko yomoye ku butegetsi bwa Somalia nyuma yo kwishinja kwivanga mu miyoborere yayo. Abayobozi b'iyi leta babitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru ku 17 Werurwe nyuma yo gushinja leta ya Somalia uruhare mu gutiza umurindi imitwe twaje intwaro ihungabanya umutekano w'igihugu. Leta ya Somalia inashinjwa kugerageza guhirika President Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagaren uyobora leta ya South West kuva mu kuboza mwaka wa 2018. Mu kiganiro Shabelle Media yagiranye n'abayobozi ba South West bavuze ko nyuma y'ibiganiro byinshi bya Mogadishu nta musaruro byatanze bityo ko biyomoye kuri leta kugeza igihe izaba yubahiriza itegeko nshinga. Tuve muri Somalia twerekeza hakurya y'inyanja ngari babwire ko aka kanya intambara y'Israel na Amerika ndetse bahanganyemo na Irani irakomeje. Ni intambara muri amakuru ngiye kubabwira uko byagendekeye Irani kuva tariki 28 Gashyantare besurana ku buryo bukomeye kuva ku rufu rwa Ayatollah Ali Khamenei. Hari n'abandi banyacyubahiro bakomeye bagiye basiga ubuzima muri intambara. Kuva ku bayobozi ba Basij umutwe witwara gisirikare ukorera mu gisirikare cya Irani kugeza ku muyobozi w'ikirenga, bamwe mu bantu bari bakomeye muri Repubulika ya Islam ya Irani bamaze kwishurwa mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiye Irani mu mezi 9 ashize. Ndabazanya hangaha nk'uko raporo zishingiye ku makuru yemejwe zivuga umubare wabo bayobozi bakuru ba Irani bamaze kwicwa ugera nibura kuri 70, ariko turebera hamwe muri amakuru abamaze kwicwa kuva iyi ntambara yeruye yatangira mu mpera z'ukwezi gushize twifashishije inkuru ya Ero News. Tariki 28 Gashyantare Amerika na Israel byagabye igitero ku nyubako y'umuyobozi w'ikirenga. Umunsi wa mbere w'igitero uwo munsi hapfuye Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Repubulika ya Islam ya Iran, Ali Shamkhani umujyanama mukuru mu by'umutekano w'umuyobozi w'ikirenga, Mohamed Pakpul umugaba mukuru w'ingabo za IRGC, witwa ngo ni Abdullahim Musavi umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Aziz Nasirzadeh minisitiri w'ingabo, Hossein Jabal Amelian umuyobozi w'umuryango ushinzwe guhanga udushya ndetse n'ubushakashatsi mu bya gisirikare, Reza Mozaffar Nia ni umuyobozi ushinzwe udushya n'ubushakashatsi mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Tariki 2 Werurwe 2026 Amerika na Israel byagabye ikindi gitero karabutaka ku bigo bitangirwamo amabwiriza ya gisirikare. Uwo munsi rero hapfuye Saleh Assad umuyobozi w'ubutasi, icyicaro gikuru cya Katam al-Anbiya Mohammed
Shirazi umuyobozi w'ibiro bya gisirikare by'umuyobozi w'ikirenga, Mohsen Dalegbagi umuyobozi wungirije ushinzwe ibikoresho no gutera inkunga ingabo, uwitwa ngo ni Akbar Ibrahim Zadeh umuyobozi wungirije w'ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo, uwitwa Golam Reza Rezaiya ni umuyobozi ushinzwe iperereza, Faraja Bahram Hossein Motlag ni umuyobozi ushinzwe igenamigambi n'ibikorwa, witwa Hassanali Tajik ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikoresho, abakozi bakuru n'ibindi. Hanyuma rero tariki 3 Werurwe uyu mwaka, uwo munsi hapfuye Mohsen Kadavi Kalate ni umuyobozi w'ubutasi wungirije. Tariki 8 Werurwe indege zitagira abadereva za Israeli zagabye igitero kuri Ramada Plaza Hotel i Beirut. Uwo munsi rero hapfuye uwitwa Majid Hossein Kandesal ni umuyobozi ushinzwe imari, ishami rya Libani, umutwe wa Kudus ubarizwa muri IRGC. Hanyuma hari Elireza Biazale ushinzwe iperereza, ishami rya Libani, hanyuma umutwe wa Kudus. Hanyuma Ahmad Rasul ushinzwe iperereza, ishami rya Palestine mu mutwe wa Kudus. Hossein Ahmadlu ushinzwe Israeli, ishami rya Liban mu mutwe wa Kudus. Ibitero bya Amerika na Israeli kuri Irani, Al Hashen umuhuzabikorwa wungirije wa Saheb Al Zaman Isfahan, umwe mu mitwe igize IRGC cyangwa se iyi IRGC mwumve cyangwa se mwumvise navuze kenshi ni nka Islamic Revolutionary Guard Corps. Hari Mohammad Reza Sakafifale umufasha wihariye wa Ali Khamenei. Hanyuma rero tariki 10 Werurwe ibitero bya Amerika kuri Israel, uwo munsi hapfuye Asadollah Badifal umuyobozi wa Basij, ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Hari Ismail Dagan ni umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere za IRGC. Hari tariki 12 Werurwe rero ibitero bya Israeli byahitanye witwa Naki Mohadeznia ni umuyobozi ushinzwe ibibazo by'amadini, IRGC, ishami ry'uburasirazuba bwa Azerbaijan. Hari Davud Arzadeh umuyobozi w'ishami rya Libani mu mutwe w'Abakudus. Abuzal Mohamed umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya misile bifitanye isano na Hezbollah. Hari Akbar Gafal minisitiri w'ubutasi wungirije. Barashize nyabuneka, barashize urutonde rurerure ahangaha. Tariki 14 Werurwe uyu mwaka ibitero bya Amerika na Israel kuri Tehran. Uwo munsi hapfuye uwitwa ngo ni Abolgasen Babayani ni umugenzuzi wihariye w'umugaba mukuru w'ingabo. Tariki 17 Werurwe uyu mwaka igitero cya Israel kuri Tehran. Uwo munsi hapfuye Ali Larijani umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu. Hanyuma Reza Bayati wungirije ushinzwe umutekano mu bunyamabanga bw'inama nkuru y'umutekano w'igihugu. Hanyuma hari na Golam Reza Suleiman ni umuyobozi wa Basij. Hanyuma tariki 18 Werurwe uwo munsi hapfuye Ismail Katib ni minisitiri w'ubutasi. Tariki 20 Werurwe uwo munsi hapfuye Ismail Ahmad umuyobozi w'umutwe wa Basij. Al Mohamed Nayen umuvugizi akaba n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibanire n'abaturage muri IRGC. Mehdi Rostan Shomastan ni umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubutasi.